Musidɓe assalamu alaikum. Mi salmini on wore teddungal mi yetti on muradu moƴƴuɗo. Haray ko adi konko no andirɗon non ko Mariam Touré, journaliste mo wonɗo ka meɗen mamum président de Modiɓere wietende assistance humanitaire d'urgence. Haro yafantola musidɓe mi fala juste waɗo émission fi e humpodir parce que continue balɗe ɗo foy hala humpodirde. Golleji jokkaji ɗi musidɓe ça évolue très bien, on dit alhamdulillah. Haray ɗen jokki golleji ɗin ko non tini en même temps aussi haray ko ndungu ni nawna rentana wala. Parce que comme je l'ai si bien dit, en fait, j'aime bien faire les émissions, mais actuellement, c'est mon cœur qui me fait mal. Ardaka, donc c'est très compliqué. Mais on y a 20 ans là, je viens à peine d'obtenir la nouvelle. Haray bobo ben jibina kalaptan medemo. Mamu. Haray gote tu galemo donc nene mabbe be mabbe hunde woni ko mara. Ko tama gali woni ko nene be yiwri be jibini kamede mamu siwtabe tato worbe dido e bobo gorko bobo jiwo goto. Haray ko adi kon kala juldo ala wondo siwdo émission no wobiri non kamede. Haray be tori on ballale waawu tambitade on nene bobo do e bobo e makko be. Haray ko watte mudum kanyo nene bobo mo nawde ko fata wona seda bawtontini. Haray jijano manke makko jijangala haray taw kala siwdo émission hidudo Mariam hidani Mariam. Haray be tori on ballale waawu yaade kala tan mede mawdo. Wawen e wallitade kanyum nene bobon wawa hebude ƴiƴan so yimi wawa ni yaltugo mi ya pour la prise des images, c'est parce que moi-même je ne me sens pas bien, mon cœur me fait très mal, je vous jure sur l'honneur. Certes vous allez on sentait donc à émission d'ode. Donc ça c'est la première nouvelle. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas bobo en gipinama woɓɓe no fala heɓugol ɓiɗɗo Allah okkali ɓe an woɓɓe no heɓude ɓiɓɓe ala ko ñamminira ɓiɓɓe mumen ala ko dankoro pay koy haray ni pay koy bobo heɓa koy no wallina ka pédiatrie meɗen mawɗo par ce que haray pigi ɗi welaafi non seulement nene jon ala muyninde haray kadi musidɓe ko teddugal e moɗon bobo ɓen ko ma ɓe yara ɓira kala julɗo Allah suivuɗo émission tawata hihi himo fala ittugol sadaka ko ɓuuri e fanɗude himo wawi rewde e amen musidɓe wawen tambitade o nene bobo ittanemo mapunde makko nde sabun go sabun don Allah no wawi ko ngenen kadi jurriyaɓe Allah waɗi barke mum ɓayto pigini fof kodre Allah haray ko teddugal e moɗon déjà c'est des jumeaux bobo ɓe tato worɓe ɗiɗo e pay ko ngoru gotum haray ko teddugal e moɗon musidɓe ono wonɓe sivude Mariam Touré miɗo salmini on miɗo jarni on murade miɗo yettiri on teddugal haray donc on fo moɗon nous vous le demandons humblement de venir au plus vite que possible assister la maman qui est alitée à l'hôpital régional de Mamour, non seulement ƴiƴanno manque maɓɓe haray kadi se wallitike ɓe musidɓe fi ñamete bobo ɓey e koltu bobo ɓey haray ko Allah yoɓata en kanko nene bobo on haysi taw woni ɓe yoɓali en ɗo Allah wulanɗo subhanahu wa taala on okkora e moƴƴere janggo musidɓe haray ko teddugal e moɗon ko fanude e Modiɓere men nde wiyetende assistance humanitaire d'urgence ko watte muɗum musidɓe. Je veux libérer l'antenne, certainement je vais prendre 2 à 3 auditeurs pour qu'on échange un peu de sujet, que je vais avancer tout de suite en deuxième position. Mais tenez-vous bien, hande dewle men ɗen ko subhanallahi ɗe wiyete dewle men ɗen ko wonɗe ni jombede ɗon ko ɓuuri e majje kon ko subhanallahi ɗe wiyete musidɓe on accanel an hakke si tawi woni haalaji ɗi mi yotta ɗi gaɗi e teddugol e karan kono mi holliti on musidɓe haray hande dewle sunna e farida ɗe wonɗe ni jombede ɗen e mum tigi tigi on teddugal ɗuuɗa e majje nafa ɗuuɗa e majje ko masiboji ɗi ɗiwɗi hande ka dewle men tuma wo tuma ɓeɗe yaltude ɓe holla sonnaɓe yoɓe ɗofto yoɓe muño rafi Allah woti annabijo sonnaɓe buy jangi sonnaɓe buy jaɓi sonnaɓe buy faami ko non tini e hoore sonnajo ko hani muññegol ka desal ko si tawi woni ngal ɓuttanimo hara gorko mo muññantoɗa on hino anditanma hara gorko mo wonɗa yanganade on himo anditanma hara gorko mo wonɗa yanganade on himo yurmama kono dewle men ɗen hande musidɓe ko ɓuuri e majje komi fillo kadi ko subhanallahi ɗe wiyete mi faala ye yowtu fi ndu muradu wandu ka meɗen Amérique min hani mi yowtali fi mum ɓawtu non ɗum hani miɗo yo émission Sierra Leone mi arti kadi golleji ɗin kaɓe nguriki tana o ala tawti kadi vraiment mon cœur me fait très mal on tini donc hare musidɓe accineranay hakke mais en toute sincérité je ne vous mens pas ko waɗi kom Amérique welata julɗo haƴƴe goto hay gaño goɗɗo mi jantako mo mayde wona fi giɗo ma
boboɓe ma ɓe heɓuɗa ɓen ka dewgal ma sunna e farilla hiɓe inna debbo si heɓali e desal haray nandi o tabitaka dewgal makko kono hande debbo heɓuɗo ka dewgal makko on yino maapi ɓuri debbo mo heɓali ka dewgal mum on yino maapi ɓuri debbo mo jombaka on yino maapi ɓuri debbo mo toraka hande dewgal sunna e farilla debbo jombaɗo jibindu ɓiɓɓe ka dewgal mum on yino maapi musidɓe mo haalali gonga haala e fenade worɓe men guina yemɓe ɓen ko ɓuuri e maɓɓe kon ɓe mirita heɓugol debbo ɓe mirita heɓugol dewgal worɓe no jentade en hiɓe sivude en wil falate o nan wo émission ɗo ɗe worɓe gono hakkudeji meɗen ɓe fodda e debbo worɓe gono hakkudeji meɗen ɓe fodda e resugol sonnajo worɓe gono hakkudeji meɗen ɓen ɗon ko ɓe fotti ko wonirgol ni ay ko wonɗum woni heɓugol sonnajo hara foddi on tigi hara sa jombi aɗa hayɗay a hiɗanay a yurminay a dankoto birutaga maɗa o kono hande worɓe gono gaɗe ko ɓe jombuɓe yaha ɓe accita ɓe joƴƴina ɓe soñja ɓayno inna debbo yo taputuka dewgal mum mi toroto mi geejam hunde wotere onon ɓe wonɓe lañi siwude fof jenti o émission mum eno woodi komi yewta on daare ko feƴƴi hande Amérique ɓiɗɗo gorko jomba debbo on debbo jibinanamo bobo ɓe jelo ɓiɓɓe nayo tawa on ɗon ɓiɗɗo debbo o wawata uttinde ka dewgal makko wawtu gorko makko Allah mo okkimo on déjà compité buy holli wondema gorko on ko yarowo gorko on ko fimowo ɗum ko wiyete dorogo hiɗon famude hiɗen andi hande ka desal a wawata heɓude hande gorko wonɗo 100% honnête hiɗen andi ɗum ɗon koma heɓa gorko hara mo mari mo ɓoyndi seeɗa hara mo mari ella kono foti ella mo gorko ma heɓata on hara wawa sa yilti hara wawa change haysi wona 100% kono hara il faut améliorer un peu son comportement de vie hara wawa yitude a wawa e wondude sonnajo maɗa kono hande dewle men ɗen ko subhanallahi ɗe wiyete ko gorko goto hande yiyata no jombi debbo hara himo hiɗi debbo on himo hiɗanimo himo yurminimo himo anditani sonnajo makko on worɓe men ɓen hande ko pinal ngal woni ko manque maɓɓe worɓe guina yenɓe ɓen ko ɓuuri e maɓɓe kon ɓe fina pinal no manque maɓɓe par ce que ayi debbo ay gorko komojo ayi gorko combowo joƴƴina letta sonnajo mum on jokka saare aduna nde minen ɓe sonnaɓe jombaɓe meɗen maapi ko waɗi noon hande worɓe men ɓen ɓe anda valeur sonna e maɓɓe ɓen sina ɗum gorko mo Allah waɗi barke mum si Allah hokkima debbo unñiɗo debbo mo Allah waɗi barke mum a wattana hila wattana hakkil muñoɗa muññintina sonnajo maɗa on anditana sonnajo moɗo yangiki kono ndaare musidɓe ndaare soñja feƴƴuɗo Amérique ndaare nene bobo ko wara tawa kadi ko warimo ko moodi makko baaba ɓiɓɓe makko ɓe woni ko warimo musidɓe ndaare yangi o sonnajo fo woni ko boni ndaare ko feƴƴi ka meɗen Amérique musidɓe sonnajo jombe dewga sunna e farilla tawa ko moodi makko wawata warudemo hirsiramo wa nagge hakkude moñi Allah mo wuudi seeɗa ma yeepo ma musidɓe ko wonɗum e dewgal ni hande ɗe dewle men ko wonɗum e dewle ni onon ɓe worɓe jentiɓe lan sikkuɓe nandi hara hiɗo mari valeur ɓuuri sonnaɓe momɓe mi fana hollude o hunde wotere si on jombi on letti sonnaɓe momɓe yon andu ñande janggo hiɗo mari landal gaburu yon anduto kala ko huuɗon sonnaɓe moɗon ɓen on heɓay debbo go ara o huwa on o lanna jawdi mon ndi o bonna fimo aduna wola kara o par ce que hakke wontigal no woodi ay o gorko warɗo ɗo sonnajo makko on haysi tawi woni sariya on akkitimo janggo ma faɓɓi janggo yo andu o heɓay sonnajo aro o huwa mo baba ko huwi kon sonnajo makko on aduna andantako ɗum ɓe innayyi mo wawi yo waɗu ɗo yo musidɓe ensemble on va écouter inchallah les explications du grand frère de la femme mo waddi émission kanko Tidiane la puissance hana awa jentaɗo émission oui on va écouter l'émission inchallah nane explication ji koto kañum sonnajo anditen hande masiboji woni ɗin ka nder dewle men musidɓe hande sa naari ɗi pikon fiɓɓe ka dewgal a tawa an ton tu vas faire ta vie aisement hara hayya fanaka jombede tellement ko dewle men ɗe mari probléme worɓe gon to ɓe médita hiɗede
e médita jiggol Allah ko seede on va écouter ça ensemble ya situation on no woni no ko gonga ko wiida yeah no haalude so donc no me détaji den tege ko menen anduɓe situation on ko menen wata sifanade jama on ko enan tambe naafi wondema ko bandira o me mako goɗɗum go ok konno waɗir han ɗo heɓimo est ce que arɓe welti ka ɓe welta ko noon probléme o ɓay ƴiwon ko bandirawo mon ko anduɗon ko mono ye ko bandiraɓe tege sen ennima hari ɓe welda araɓe mi fenanima ɓe yiɗile no muradu moƴƴu kono mais probléme on ko woni toon de mbuɗi kaalisi ko seytani kala kaalisi ko naati aray ko noon de yarata ye ko ɗon noon de par ce que ari eɓe kamno account ɗi ɗonono so ɗon jiwo on ɓurayno naadude e nder account on toon c'est à dire ɓe kafi compte bancaire fiɓe famata ganndo exactly ɓe kafi compte bancaire so ɗon ko jiwo noon ɓurayno naadude ɗuuɗi ton so ɗon après sukan kon ɗum waɗi sukan ɗawɗo délivré toon de mboɗi valeur ko yata wano comment dirais 75,000 dollars o andat jiwo ƴetti ɗum noon de wo ko afrique o naɓi goɗɗo anda siko afrique eta siko onto so jiwonno ma yawi ndaroyi tawi mbuuɗi ɗi ngala toon ne watto landi moodi makko on ko onon ƴetti ɗi mbuuɗoɗe o yanne makko e nde ko min ƴetti si mi ƴettiɗi ko honɗum waɗi komi moodi ma woni wo ɗum ɗo fof na probléme noon kono foti ɓay ko eɗen hawti so ɗo andi noon ɗam min ko ƴettuɗo mbuuɗi ɗi waɗa probléme awa probléme o ko ɗo fuɗɗi goo après yiltoye ɗon noon nde jiwon o yiye o uditani hoore makko account joni mbuuɗi makko ni kaka account ɗon naate to suka o yiyata suka noon ko noon accitiri joni si lewru maayi oyno wala mbuuɗi jiwo wakkilo o yewtome menamo siɗa jogii yoɓu o yoɓa kan kadi ñammita fayɓen occupiɓe fayɓen médique fayɓen ko kanko fawti fof bunda o kelike to ɗon kanko fof suufanɓe haɓay mi yaami moƴƴitinam so ñande goo suka on o piiji o ɓaawi o yennimo mawɓe o yennimo leñol makko ngol fof ɓay ɗimbinani to jiwo on mettin yeemi jatti jiwo on wi o yaatan kama hannde kadi mi bloki mo un mois 2 semaines lan jogiimo wimi suka on sa faalamo hettude gorol maagol siɓɓe ma wonɓe ɗoɓe ɓe ara joɗɗe yewte innen ɗum ɗo ko derniére fois niide par ce que ko watti o aray naaɓeymo ma hannde kadi sukamo sallino ɗo de holli saddere hoore kurtuka o tawilla satti hoore ɓuri mo o watti dogude jeeja yimɓe ɓen o faala hettutude ɓeymo makko andi en noddami yomi acciɗo wimno mi accitata ko ha fof famille makko ngara jooɗo men yewta famille makko ngaroy ɗo min jooɗi ɓe yewti donc kaka suudu ka mi ñagan alpha ɓe fottuno ɗum min yewti mi yeetimo wona min wona alpha ko famille amen on fof ko woni afrique ko woni asie ko woni amérique ɗo neli men e mon yeete suka on ko ɓe okkimo kon yo joɗito e juriya ko allah okkoyɓe ko yo tambito hay ko ɗum ko andira famille on neli men hay so okkali ɓe hay wandala ko ɓe okkimo ko yo joɗito o andi o inni awa o jaɓi ha o waali o jogila koyɗen o tuubi koto ibrahima ɗum ɗo wattata nene aw ɗoɓe noon ko ɓeynata kon ko cawa solata jikku solata o andi to ɗon après ɗum ɗo kam min jolnitimo ɓay min jolnitimo o yahoy kaɗɗiɗa ɓum kadi o waɗi on probléme ɗum o ari o tawi jiwon no defude par ce que andi si goɗɗo yaray o drogoto o siɓaɗin mbi suuba noon o waɗi ɗin kaaji o araymo e drog andi dari simo woni normal o watta dega non simo woni normal sa fotte makko henna e neɗɗo ɓuuri mo o ala allakuba eɓɓi kam o hollite jama o kam mo moƴƴi a faami yimɓe ɓoyi inna e ɗone ko neɗɗo waɗɗo kuul kono mais ko wonɗo ka suudu on andi suuton ko ka voilà ko ɗum ɓeeni o
wo bare woki wo kadambuga gambugal mum kono siyas wo kataka joni karaɓe ni goɗɗo yewtere ɓe o jonnitama fure on joni no fure on anki asewe mi yawno ɓanne ka fure o won toon ne ɓe yemi fure o goɗɗo wata darde ɗum allahu ɓe yamirani ɓen hay sa ƴettugol photo fi ɗum et puis kadi koɓe wi ko ɗum ɗonde ko marto kañum hay laɓi o hirsumo allahu akbar waɗa no mbewa hirsirte o laƴƴi hoore fof ko ɗum police on seediti ko ɗum seediti min kadi ɓattiɗo mi yidade nden kadi allahu akbar to jooɗi ko ɗum ɗonde hanke asewe on meyi ɗum ɗone dimanche hande ɗo inne dimanche le 25 août 2024 wattintomo Colombos inchallah ok joni noon ko wona innede ko wonandema gorko on koyɗen no heeli est ce que na e nder guere mabɓe on haray kadi ɗum debbo wawimo wadde no aray ko ɗum mettimo non anni ko wona e nder ɗon koyɗe no heeli déjà taw kanko gorko on o heɓuno accident duuɓi feƴƴuɗi koyɗe makko ɗen ɗiɗi noon ko helɗe hay say mo yaha lannaali sellugol hay pay ko walno kun ton konko wii wo koɓe heɓuno probléme on hakkunde maɓɓe kamɓe wo hari on tumati commandirese suka on hari koyngal makko goo no huuɓi ɗum ko suka won ɗon to musiɗo kañum gorko on musiɗo gorko walnoɗo ton o yewtigo e police o fof no woniri police o fof mum no woniri o expliqueriɓe fof mum ɗa o seede kala ko yaha par ce que kanko wonno toon kanko yi o reconi si kadi ko watton ko fof mum kadi ok joni noon ɗo min nanino kadi e yewtere ɓayɗo wonandema o hari o jattama jiyo on hotani hoore mum famille o noddenomo ha ɓe yawno suuɗude wode o yuno ɗon o yewlosi non ko kanko e bureau makko donc ɓay bureau makko hoti jiyo immani hoore mum yiiga gorkon kadi kono woniri ko ɗon woniri kono min no mi explicantama ɗo yumma makko ko seednoɗoɗe ɓay tout ça doit pas hakkude makko e moɗi makko to innimo bureau e wata wonde to mari moye yo ƴettu appartement o ƴetti 2 chambres et salon ara fay makko ɓe ko wata wonde waddi yumma makko pour ko wallitomo dagganomo fayɓe o heɓano gollira o addira miñira makko luttuɓe o makko si ɓen ara après o tubaɗo wawi yawde ɗo noon min ko min artirimo ɗonne min nimo wata yawka gorko on few o nder conséquence on gorko on sa iway toɗe o ara ka bureau en o labba dameɗen o ɗumanno o naata nder tonde arɗo ɗo ɗe sa e sade o falno e violude bureau e nder tonde subhanallah jogi ɓe ye ka chambre ɗo toon ɓe sokiti ɓe noddimi téléphone par ce que min woɗɗodira kono argollanga ari o yeehi kono ɓe noddunomo mi kambanimo wimi ñande mi yiwtuma ɗo wo ɗon ñande mi nani ari ha sa memal bafanga on tubatama ko kadi a yiiɗi giɓande madi wa huuli o arata tonde watti so are yettugol fayɓe ko il faut o noddanmi ma o nodda ɓeego makko so si ɓe yamirimo après o tubate o ara andi so ɗon ko gonga woniri so ɗon bureau no e nder conséquence on tawi ɓe wawata wonude ɓen ɓe faala yiltagol tawi ɓe fuɗɗi kaddude probléme min ni gasi joni yo kuɓanɓe mbiye ɓe yilto tawi ɓe faalama yiltade après mi yeetimo ɗuɗɗuɗo ɗon wata iwuɗon wata yilto kam makko few wonu ɗonde par ce que o gorko momi yiiɗo o masimbino goɗɗo ni wi mi yamirama ya yawtonde hara wona konngol an wona konngol miñagan alfaɗoɗe o inni awa o respecti ɗonne o woni ɗonne ha liste makko o lanni mi anda tawi gonno gorko on convainquimo ma ko honno yaari o jonniti suundu ɓay o jonniti suundu après o tumade o arti kono min mi anda alfa miñagan kadi anda miɗo rewa ka makko ɗon mi yaali oto après mi continue ɓay mi hewtita mi noddimo wimi miñam gareɗa ka golle
o no hande o gollo yaari mo ka suudu ɗum fof mo waadi ɓay rokkere ndey kisa après automati wi mi rewi ɗon le auto ma on ala to oyni mi auto ale no gaari kaso wi mi on to waɗɗa oy lawo o arti ka moodi makko wima hakkude ma Allah arti ka moodi ma min a haala na Allah haalna koto ma alpha wimi hani gonno watta oyni wimo immo kisan sen gayni yewtuɗon e yawɗa ɓa appartement Allah waɗi kadi nde ñande o yalti o yeehi o heɓi appartement ɓe approuve mo o yoɓi caution o fof kala ko ɓe landi ko fof ɓunda o premier mois prochain ɗo nde o duwano hendade saabije ɗen hono min mo joni ɓay haray ala ko yaha minen ga no heewi fewɗo joni wonɗon kala ko wiima kala ko ɗumannima sodo muñƴo andi en 3 days ɗo ekomi yewtimo ɗon 3 days after o noddimi o wayni wo ɓe fuɗɗike ni biiji kurtu ka waɗirni wattide wimi kamoɗi ma mi haalata hande kadi a faami won ɗon nde ha ɗuma noon après o tumati yaha kono min andi debbo on mo yiɗi suka moƴƴano mo yiɗi suka moƴƴano mo yiɗi faɓɓe so donc gorko na hande fuɗɗimo wadde ɗi piiji ɓamde so ɗin luttuno e an arayno mi sendinoɓe few e si ɓawɓe ɗon ɓen ɓayɓe jiiɗotike ɓe heɓi ɗi ɓiɓɓe piiji kuttukata joni gonɗo sendi ɓe na mayde sendi ɓe way ɓe senduno ɗon no giɓande mala o hewta e noni ɗo no yurmi hen musidɓe ono wonɓe suivude assistance humanitaire d'urgence nokku kala ka wonti ɗon fayintimiɗo ni on assalamu aleykum ɗo yetti on wore teddugal haray musidɓe o yii piiji ko feƴƴi gonka meɗen amérique toɗe haray ko piiji ɗin no hawni ko mouradu moƴƴuru haray onon ɓe worɓe jentiɓe lan ono wonɓe suivude o émission meɗen assistance humanitaire d'urgence émission monde wadde fii ko yowdiri ko musidɓe ndu mouradu feƴƴundu ka meɗen amérique haray meɗen tori worɓe wonɓe suivude ɓe ngo émission fou yo ɓuuro e faamude andita ko wawɗa bonnude ka adna ɗo Allah awlanɗo subhanahu wa taala Allah taguɗo on kañum no soti piiji wondi wadde ɗin fo si tawi woni ɗon andi si on jombi on dankotaka on soñjay on lette c'est pas la peine de se marier quand même hara yo wondi on jombani no ɓuuri kono hande dewle men ɗen le plus souvent si jombidirama ko fiyo soñja waɗu ɓe jomba ɓe joƴƴina ɓe yalta ɓe fija ka saare ɓe bonna jawdi maɓɓe ndin ɓe añana jawdi maɓɓe ndin sonnayo ɓe jombi on ka suudu ɓe ɗetta jawdi ndin ɓe yaha ɓe jonna jijira bandi ka yaasi ɓe ɗetta jawdi ndin ɓe yaha ɓe jonna rewɓe tawata ɓende rewɓe hunde ko wonɓe juncande ala sina okkorgol ɓe nawnaji je comprends très mal yo gorko jombuɗo hawtutu bienji mum ɗin parce qu'on a ni les explications du grand frère ko sonnajo on hawtiti buuɗi ɗin compte banque makko on kanko e moodi makko ils ont fait un compte commun joni si tu vois l'explication de frère là si andari ko feƴƴi konka dewgal o sonnajo ɗo est ce que an debbo jombaɗo a suusa e hawtutugol añe moodi ma mbuuɗi en toute sincérité soyons clairs parce que ɗon andi piwum goto no wawi découragé ko aduna Allah fo mende meɗen yiɗi dewle amen ndenga rewɓe buyno yiɗi dewle mum ɗe no muññi no ɗofti wiɗi kadi heɓuɗugol e dewgal mais si ɗiɗo piiji yowtama taw si min wawa luttugol ka dewle amen parce qu'il faut qu'on soit clair c'est la vérité qui est là ça fait mal au cœur mais quand tu analyses tu comprendras que oui, c'est une vérité. Agne Moudima, vous ouvrez un compte commun. Toi, tu mets de l'argent dans ton compte plus que l'homme. Parce qu'elle est debout, il est un diko falade. Ko debout, dans kotobi et mon la plus, c'est-à-dire la plupart, le plus souvent dans les relations, Atawa c'est la femme qui fait tout à la maison. Quand l'homme est là, en train de blaguer avec le pot d'argent qu'il obtient. Donc toi, tu as un compte commun avec ta femme. Ta femme met de l'argent plus que toi. Tu t'imagines? Quand on a déposé de compte, toi, tu prends cet argent. Combien de millions de francs guinéens? Toi, tu prends cet argent.
tu prends en dollars etta imbu di jonna hombo etta imbu investista wara hondo ala l'absence de ta femme andi ono worbe won sikay do jojo ya ko debbo wakkilo to yangano o yangura fi Allah woti annabijo o walla on hebon avenir etton avenir mo hebude on partage on on ko do kasare Allah va vous payer millions de ce que vous avez fait à votre épouse. Tout vous ouvrez, vous prenez les biens de vos épouses. Vous prenez les biens, wodi worbe, vous djebe ay chonchi bengo mundi. Etta jonna rek ben kasare. On connaît tout ça. On voit les choses qui se passent à longueur de journée. Etta mboudi bengo mali, tu prends l'argent de ta femme, tu donnes à ta maîtresse. L'argent de ta femme, tu prends son argent, tu remets à ta maîtresse. C'est wallahi billahi musibe. Dieu va payer ces hommes tôt ou tard. Allah yoba be worbe do. Notez quelque part, écrivez quelque part. Si tu prends l'argent de ta femme, tu prends ses biens, tu donnes à ta maîtresse, Allah va te payer. Engandi ani no wodi worbe bu yombe akole jimen. Presque à compter. Worbe de tobe mbu sonna e mu ben hay téléphone goto. Mais téléphone qui m'a dit, ils peuvent prendre ça, remettre à leur maîtresse. Sans gêne. Dieu nous, hey, sonna e mu ben ala yide on. Mais Allah no suti on. Si on watana ali hakil. Allah no liru de worbe. Vous voyez ce qui se passe, non? Regardez ce qui s'est passé en Sierra Leone. Kenema. Gorko chombu do hola ton. Mardo mbudi. O acci ko ni yo on jaati debbo goddo ton. Mojo kan no jodi Europe. Allah wirti be lili be annalla fu anta o ya wara goddo ka debbo kele makko. Gorko chombu do debbo chombado. Ko hombo on etiketi be mabbe hambe maya. Ibata mabbe nganna nanna. Awa onon no warbe heddi be sikko be hidon boni anda on bona. Ko turji modi no arde on kadi goto ko parce que fi honno on cebata wajeede. Bonon hawrino kono bonon murto murtiro etton jawdi be ngomondi jonnon jigira ben kayasi. Etton biengi minyo wobbe wujjay hay tonci be ngombe ne be wujjay. Les biens de leurs épouses de amata wujjugo jonna jati gi ben kayasi. Et puis mi ala wonde wotere karma ko nangi wo hudado. Ko debbo ko gorko hudado pet karma ko nangata. Si tay woni ya hudaka karma ko nangatama. C'est la mari barki. Allah no wadi barki ma si a jombi ya wanda e sonnajo ma. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est les hommes qui se faufilent pour épouser une femme, la déposer dans une maison et chercher des maîtresses qu'ils vont dépenser dans les quartiers. Ce qui se passe à longueur de journée. Aucun presque tous les hommes sont les mêmes. Mama na ojo noya. Be wona ali lando fiyobe accu nyaati giyagal. Be wona ali mardo mbudi fiyobe accu nyaati giyagal. Be wona ali jeune yuteddo do fiyobe accu nyaati giyagal. Golle mabbe wo golle mabbe kala debbo bi hika yasi minna ya assalamu alaikum. Si Allah si mi hala na hunde wotere. O yi Facebook, o yi Messenger, o yi WhatsApp, unno bonde de olibui. Ko billahi wallahi hande kala debbo fala do sedugol moji mu ya etu téléphone moji ma ina yo nar WhatsApp makko ma Messenger makko et puis anta ta worbe taw tellement qu'ils n'ont pas de respect be ya be bonoya ils font des enregistrements avec sena donc honnu etti photo vidéo mu wadi der téléphone mu pendant que tu es marié ma acca debbo goddo filma ma an o marana ma en vidéo o menace ma pour de l'argent parce que on que tu n'es pas clair. On bona yon andana won do bonirde bono ngala nchonga avenir jimondi ngono be warbe onon kadi c'est-à-dire respectez-vous un peu, donnez-vous de la valeur. Si gorko woni gorko fi sonna be fo c'est que tu n'as plus de valeur. Hara no wonda kono harai déjà parce que faire est là. Je sais pas si vous comprenez un peu les choses. Sinon imaginez-vous cet homme des États-Unis d'Amérique comme Kamel en la Guinée ga comme Kamel en la Guinée. Hi komba woni kanko ni modala ba on kako debbo woni modala be ni wo debbo ko mo pita gorko ko modala ba ka na dum nande komo kam en la Guinée tawata ene nyande be nyande be nata a o gorko do no woni romantique widi be ngu makko widani be ngu makko bo foti mo laba be hersa hande rewbe worbe go tema ko woni bonobe hay ettugo foto be mabbe ka Facebook ara be jini be yara njati mabbe no wadi gite mabbe ni to les ahersi diebe nguma es de tay njati ki joma et puis ko hunde wotere woni on famali mi ne bi yosu goddin piji mi inni gorko a jam foto be nguma hanyande Allah yimanima
Allah no wawi ko goto men wawata so hi gorko wari goddo e nder suudu ko jaatigi makko an e debbo yido wa immata ko jaatigi ma nango lawol hata don hore oto wal hidade ko dum Allah watta don mara yido e nder suudu mara yido ni hunde do tawata a jampi sonnajo mada on parce que ono me worbe ko goto mari jikke mede fala munye ko kade oliame mede fala munye tingo sonna men kade oliame me on ala wallitade me parce que fi honno golle mo wo indi golo hila ngo yalila debbo kala mo yudon kasare on inna ya assalamu alaikum hande mo yuda gorko wono wadi compte mo wadi code ka téléphone makko c'est pas civilisé en fait quand nous woni wadi goldi code ka téléphone mo c'est parce que vous n'êtes pas honnête on fait wa woni wobe mo ton fait wa on a tele na hakke yo en tombe fewa téléphone mongo wadon code fi honno parce que do andi do boni ka der téléphone jimo whatsapp mongo no boni messenger mongo no boni kono woni dimpiji so ngandi on jomba on jatti ko yasi yokke njati dianga so ronki après aron jombo kono jombo jokino wadon bonci ka yasi c'est que c'est pas civilisé quand même una ko hani una ko foti hi onon kadi mingite seda andi to muuri seeda ma yepoma go masibo wadungo ka medem Amerique ce qui est marrant dans tout ça là aussi o gorko jonso yati ka soma ko ngo aye famille go letta kadi debbo okka kadi yon gorko do si lagi ne fo yaggi non gorko hara debbo fiw hara o memi trago debbo hawo maya ba o jomma porto to hano warri to est-ce que l'on va c'est-à-dire hara on gorko bonnudo on wardo be ngo makko don hara kala gorko kala woni assalamu alaikum fi be debbo benna be hokkata kono hande ayesi o gorko yalti ya kaso famille jidi wala précipité be yabe nabe jombande mo be hokkam kadi debbo be hare be mira jawdi makko ni joni mon frère a wari be ngoma bengo ma fit ni bengo ma wattina mi tangini haki joni a weltike berne ma de butti jawdi bengo ma ko dettuda konka compte makko ko ngandi ko mbo jonni jonnuda don o huwete baba ko huuda ko bengo ma mon frère je te connais pas mais l'acte que tu as fait Allah va te punir jusqu'à ta mort non seulement tu n'auras plus jamais l'amour de tes enfants deuxièmement si c'était moi qui allait donner une femme à un homme comme toi, il ne va jamais gagner une femme dans sa vie. Parce que tu n'as jamais mérité l'amour d'une femme, toi, mon frère. Vous vous imaginez? Toi, l'homme, écoutez les explications du grand frère de la femme, celle qui est décédée. Au dépôt, nous avons des mots. Nous avons de sérieux problèmes dans nos cœurs. Parce que nous, nous avons si modi ma wadi masibo benna deja lapo kali kwa hidi mona family ya wata wonde ba makko hida family ya wata wonde ba makko ouais est-ce que vous comprenez? C'est difficile pour moi. C'est là mon problème d'abord. Vous comprenez? Donc, on a besoin gentil, mais là, on a oma, donc andi hore mon couple de fandude. C'était woni ko man jato don. Acce taw jumbu gongol hankay no wadde ko watto kon kasare. Si on jombi hidon be ngomo hida no mo dofta don. C'est di okkoro mo gurdran fotuda. Wadon civilisation ni hore mon seda. Mais hande tu peux compter les foyers. Hein? Presque tous les foyers sont les mêmes. Mais jomba be jokina. Be wudda chonki sonna be yabe jonna jejira ben kasare. Be wudda chonki be mabbe ni. Là où l'homme n'a pas hésité de voler les habits de son épouse pour donner à sa maîtresse. Cet homme-là peut faire à sa femme n'importe quoi. Il est capable de le faire. Il no wonder ka chudi kono dole mende no wonde masibo. No wonde masibo. Ça y est, il y a des considérables de l'homme. C'est vous les hommes. Vous êtes devant, derrière, au milieu.
parce que fi honno ko rariyata gorko teddino dewgal mum ngal 100% on ala déjà ko rariyata ko rariyata et puis ça andari be worbe njatotobe c'est les hommes qui n'ont presque rien ou bien c'est des hommes c'est dit le peu qu'ils gagnent ils ne vont jamais investir pour la famille. Sinon ça sonne très mal à l'oreille que toi tu prends ton argent c'est que toi tu as accumulé avec ton épouse là dans un compte banque et t'as dit mboudi yaltina pourquoi faire à darna soudou à soda soudou na trompe gol be ngoma on trompe gol be ngoma onon be worbe wondre mo ni Allah et ton mboudi mon din boudi be ngom ni jonno jiji jonno jatigi e mon ben kayas Allah ne va jamais vous pardonner. Allah ne va jamais vous pardonner. Hande aussi kayala ko ngala jango Dieu pauvre rabaisser encore o sonjo ngoleta hande na yo gorko naati kaso hande na naati kaso onon kadi famille be worbe wombe lan isifude parce que walla bi e mon be nyori bonki on iya bi e mon worbe no lettude sonna e mon be fanko on yotata be gonga o walto da bi e mon be wakkilo don non o sonja dabba makko o letta debba makko sina dum gorko sino jeya o wada piji ko non hawri nay kono famille di fo watto walla gorko hande non joni berde mo butti ay o gorko do o wari bego makko bay non joni wari bego makko joni o yi siki berde mo butti ka joni woni gorko mo wara bego mo mara bibe parce que be makko be no vont jamais aimer ce homme awaya ka sede worbe heddi be Allah acci nyawlinde piji di hande kala waddo moyen derrière Allah na wadde mo étiquette mo wata makko aduna sina gorko yaro ka jatigi mun jombudo wirti ko gorko wondo warti be ngomo ma ko gorko wondo yaade wada jina Allah nanga mo don ngande gore ngosan iye goddo ye nyaata go nara mo jombi o wada call minute to daro do wona call minute hara ibata adna Allah fa parandaram parce que wala teddinde dewle mo ni o fije ko no andana wondo fijirde bonki jidi la ni war gollo ngasari hara non be robe jokkoto c'est-à-dire hay gite labade hara ko yitere labade be bura be ngomo kuno ko be buri be ngomo wala sina tampere e sonja e nyabeli nawnaje be buri hara be ngomo robe be jokkoto me presque fou hara ko robe tawata hay sonnaje mo buri be pini sappo jene kono yaw etto nawnaje den adon transport non dum do be ngoli mudi sina no mon frère toi ta femme t'aime elle te respecte elle aime ses enfants. Elle est dans sa maison, elle prend la charge de ses enfants. Tawa, elle te compte banque makon. John na kadi rewbe go. Tu ouvres ça. Au lendemain, inna saletti ko ondo. Tawa hande ko ya waru sonna juma do itta wonki makuki. Mon frère, Allah ne va pas te pardonner. Je sais que tu n'es pas le seul. Parce que tous les hommes sont les mêmes. O maranda o jonno ya. Kono si on acciali. Reni do. Yurmi no sonna e mombe. Allah va vous punir enna en. Enna en, je vous dis. Enna en. Hande gorko mo hiuda o mo hiuda. Eti téléphone mun no wadi code parce que be fewa. Pewa ngal no manki. Messenger WhatsApp. Goddo mo hala do inna ma je t'aime. I love you. Onon pi nyeti bonno dewre man fi hondo. Ko rena golgoy. Ben hande mi sella je me limite là. Sur le cœur avec tout le monde. Vraiment prenez bien soin de vous. Au revoir.